kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda nga ta ni Roger ijay balayda, nilaw la kay. Ay, jakam mo Anyat masapul mo iti anak taaya. Mada kayat kaw nga ibagakan kuana. Anya manenday ta. Basta, ay padaan ang makiday no ada lumabas dita parangan. Kasano ko makat sa bali mo tinalan ra. No napatig ti ibagam iti anak ta. Mapan ka iti balay da Mda kayat ti mapanijay. Wano saan, tawagam laeng ain. Ay nawaw, karkaro aja kayat. Mga no ti madugang tamanin ti subungbat. Ha? Jak mo't laeng maibaga ti kayat kaw iti anak ta. Anya. Busy kan samat, Mari Merlen. Wen nga rod mare, i-budget ko tinabat-bati a kwartami. Ay nawaw, dakkel ti sweldo nila kay mo, saan ka di? Sakto laeng mo't mare. Sakto a pagbiagan me. Manulaeng mo't tinyawat na kanya kidi na palabas sa lawas. Ta dimawat ka no ti katugangak a babae. Ne, apay nga adawatan da, kat adamat pamilya ti anak da. Sa maysa, agpada da nga da pensyon na, saan ka di? Ada pensyon da. Ada pa'y ti balay nga ipapaabang da. Adamot laeng ti kabsat ni Roger a mabalin a pagdawatan da. Ang jak amo, no apay anilakay ko akanayon ti pagdawatan ti babae a katugangak, mare. Amangan no di mo ammo, kat adamat gayam limad agora ti katugangam ken ka, Mare. Mabiit man laeng, Perlita. Apay ka di na, Cora? Iti ayan ka day da Roger tinagapuam. Ay, wala na. Sinarong karak ti kumarek. Apay ka di? Ada ka din ni Roger ijay. Ay, awan ti anak yu ijay, nana. Tilaang manugang ken apo ko yo. Ay, naimbag lang ngayon. Naimbag ti, anya, nana. Di yung kadi sa ludsudan, uno kumustaan mati manugang ken apo ko yo. Naimbag lang ngayon. Tadyak nagtulaw. Nilang Roger ti salsalod sudak. Tay suti kayat ka o makasarita. Ay, nawaw. Kumusta ngay? Naibagam ka dimot lang ti kunam, nga ibagam ka ni Roger nga anak ta, bakit? Saan nga raw lakay? Ay nawaw, kunak manoy tayan dati na panam itay. Sana ka nagtuloy. Naimbag ko na ta sa nakanapan. Awan ka no ni Roger, ija balayda. Kuna ni Perlita. No, anya man day ta nga ibagam. Mabalin mat nga ibagam iti manugang ta. Ta ison ti mangibaga ka ni Roger. Saan nga raw da mabali na maamuan na? Amumuta sa bali ti ugali day jaya manugang ta. Ay unay kan bakal. Pud naman! Nakaimibot day jaya babae. No kasta, kwarta man ang tinawatam iti anak ta. Ay talagang agreklamo ti manugang taan. No tunggal agsweldo ni Roger kat agdawat ka. Saan lang mata ni Roger ti anak ta? Sa maysa, an-anuam ti kwarta kat adamat maur-urnong nga abang. Adda pa'y pinsyon ta. Kinasarita nak ti katugangam a babae idi na minsan nga aldaw, Mari Merlin. Sinaludsod na nila kay mo, kat imbagak nga awan dito'y balayo. Kwarta siguro manen ati dawaton na mare. Ay nawaw, adamat pensyon da, Mari.
Dakkel pa iti balay apapaabangan da. Ken, saan laeng ani Roger ti anak da, mare? Ay, jak maawatan no apay ani Roger akanayon ti pagdawatan ni nanang. Kita ang ti balay mi, mare. Mano atawanan ti napalabas, ang maging gaita, saan pa'y analpas. Kasaritam laangan nila kay mo, mare. Ibaga makontrolan na ti kwarta nga itid na. Ay, kastang agpay so ti planok, mare. Agur urayak laeng iti gundaway. Ay na, mare. Ibagam kit din tapno ammo namat. Narigat nga agpaiso ti kasta. Pamilya namat ti kakaasi. Gapo iti aramid ti inana. Kumusta kayo, nanang? Ay, agiamanak. Ta nakalagip ka, Roger, anak ko. Hindi pa'y napalabas nga aldaw, padpadaanan ka kahit. Daapay ka di. Nagsweldo kayo. Saan ka ray? Apay ko mananang. Mabalinti bumingay, anak ko. Kasapulak nga na talaga ti kwarta ita, anak ko. An-anon nyo nga minti kwarta aya? Saan kayo pa yan nagsingiri ti abang? Saan pa anak ko? Kandak kumapay iti 7,000 no ada. Ada na patag panghusarak. 3,000 lang ti maitod ko, nanang. Sige, mabalinan day ta, anak ko. Nasalaw ko ni Roger di tadalan. Naggapu ka na o dito balay. Wine, masurunak unay. Apay, Mike. Una, 3,000 lang kidi mo tintudnan. Dakil mo ti sweldo ti anak ta, san ka day? Ay, nawaw. Gapo tadakil ti sweldo na kanayunem metan tagdawat. Lalipatam samay ti amanaw ti anak daken Merlin. Masikog pa iti manugang ta. Iso asiguradawan manayunan taw ti gastos da. Day taki di na Merlin ti agnomari ti kwarta ti anak ta. Ha? Ay, nawaw. Agpanunot ka mamait bakit. Saan anasaya at ti kasta nga ibagbagam. Asawa ni Merlin ni Roger. Iso arumbong laeng asuportaran na. Nakaibimot day ta manugang. Iso akagurgura ko na. Siguro, sinugsugan na ti anak ta. Iso 3,000 lang tintid ni Roger kanya. San mo kasta sigod ni Roger kahit? Anya! Intad ko kaninanang ti 3,000 bakit? Ay nawaw, ninanang manen. Uy, di mawat ngamin. Adda ka no pangusaran na ti kwarta. Spoiled mo't launa yun ninanang. Tunggal dumawat ken ka, ikam ngamin. Kitaham ti balay tayo. Aging gaita, saan pa'y analpas? Nanang kumot day jay. Wen, nanang mo dayjay. Ngam, kasla igaggagara na mutten. Kanayunan na mutten ti agdawat. Araramidin na siguro dayta. Tapno agrigat ti pamilyam. Mariknak ngamin, akagura nak ti inam. Bakit? Pangaasim lakay. Intun sumarunong agsweldo kayo. Itid mo ti buo asweldom kanyak. No kasapulan ni nanang ti kwarta, umay dito'y balay Tada kami ti agsarita. Aywan mare, indiritsok amin nun iti asawak. Ay sapay lang kumaata maawatan namat, mare. San mo't ket di nagunget, idi nagsarita kami mare. Ay kat nasaya at ano kasta, mare. Madimat laeng no spoiled na ti inana. Nang runa kat adamot pamilyayo. Dandani ka pa'y agpas ngay, mare. Uwan nga rod mare, manayunan man ng ti gastos. Day ta kumamot ti panunutan ti katugangam a babae, Tasaan damot nga agbisbisin. No tutuusan, adamat source of income ta. Uray saan amang tad ni Roger, adalat ta pagbiyagan ta. Ay, naku nampay mare. Aglablabos mo't ngaminon day jay akatugangak. Naimbaglaangan tasaan akas ta ti katugangak, mare. Ay namare, no katugangan ti saritaan, adayo anagasat ka kadagiti katugangam. Ay, gayam, Roger. Nalipatak nga imbagakin ka, di na minsan, ngay may ka dito'y balay. Tiyan niya, nanang.
Birthday kinton Domingo. Kahit Ay, sika, ti mga sponsor iti lechon. Para iti kasangay ka, wanak ka. anya, lechon ko na yaw. Wan, maminsan lang, may ti makataway nga birthday. Sanaya. Pasensya kayo, nanang. Ngamjak maitod ti lechon na daw-dawatin nyo. Dantanin agpas nga ni bagat ka. Kit ang mga no CS tumanon. Dakkel tumanon ti gastos may. Agpudno ka man kanya, Roger. Sinugsugan na kakadini bakit mau isuwakas ta kamutay, ah? Nanang, desisyon ko day to yun. Ammo yumat. Ado, ti paggasgastusan mi kan bakat ko. Plano pa iti gumatang iti materialis tap numalpasan ti balay mi. Nakaran kan samot ta ni ti kinaimot ni bakit mau? Pasensya kayo, nagkontrolak mat nita. Spoiled kay launay nga minan, nanang. Di bale, ta damat urayan nyo nga abang. Kan adda pa'y pensyon nyo kanitatang. Ay na, maruro na ka talaga iti dayjay Merlin. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkadita. Sika, tiyagtal na. Saan lang nga napatgan tilitso na kaya't makastakan? Gapaw, ta sinugsugan ni Merlin, ti anak ta. Nakaranan ni Roger, iti kinaimot na. Spoiled ka nga main, isa may kawa ka. Dakil mo ti masingsingir mo nga abang. Sikapay ti mangiduldulain iti pensyon ta. Apay pailaan adumawat kay ti anak ta. Saan tamat nga agbisbisain bakal? Saan nga ta nasaktan ni nanang itinsawang ko kinkwana, iti nagdawat iti lechon, tata? Nasakay, tinakim na. Hanggang awa na yun, ti maaramidan na. Basol na matlaang, no apayakas jay ti insawang mau anak kaw. Dahil agdawat iti kumporme kan ka ti amuna. Kat saan kami ba't nga agbisbisin dito'y balay? Kasla makonsensyaak, tatang? Ay nawaw. Awan ti rumbay nga pakakonsensya am anak kao. Husto laang ti inaramid mo, tapno agnakam mo ti spoiled nga inam. Sa bagay atatang, tapno saan mo nga isupaya paggapaan mi kanibakit kao. Pugtuak, ti papanam si ka, Perlita. Iti ayan tigayem ko, Nana Cora. Kunak tumay. Ay nawaw, ada ka di parikot, Nana. Pagbagam tuman jay imot agayem mo. Ha? Apay, Nana, anya tinaramid na kada kayo aya. Sugsugsugan na ti anak ko. Anya? Iso ano ada ti dawatag ka ni Roger. Saan namang tad? Tadyak amaw, no anya ti impulpulong day jay a babae. Pagbaga amang kiday, nagpuskul mo launa yun ti panagrup-rupa na. Nakaimimot pa'y kada kami, katugangan na. Amangan met, no ado nga minti daw-dawatan niyo, Nana. Rumbang lang, amang tad ni Roger kada kami. Tada kami, tinang papaadal kan kwa na. No saan miya pinagadal ni Roger? Awan na. Amangan, no agrig-rigat mo't day jay a babae. Kasta timbaga ti katugangak ken ka, Mare? Wen mare, istoryaan na pa yun kadag iti kalugaran tayo, nakaimimot ka amanugang. Ay na, panunutin na, no anya ti panunutin na. No kunana nga imutak, ay okay laang, Mare. Imot ano imot. Pampanunutok laang mati masakbayan ti pamilyami kin ni Roger. Ay, pudno launay, mare. Narigat nga tano awan ti urnong, naimbag kumaan, lumangted da, no agkasapulan kayo mat, mare. Ay na, Mare, awan ti bibiyang ti katugangak no agsakitak wenno dagiti apo ko da. Idi na ospital tupay ni Shasha. Awan pulos, Mare. Sa ita ay bagadang imutak. Ada talaga ti kakasta katugangan, mare. Ay, kasla pa karagsakan mo't di katugangak a babae no agrigat kami. Di na aya makita nga agraman balay mi kat saan pa'y analpas, Mare.
Caroline! Anya ngay, tiraramidam dito'y balay. Kaya't kayo ang makasarita itinalapat nanang. Is-istoryaan nyo kanumot nga imutak ang manugang yo. Ti kunayo pa'y kano. Inakarak iti kinaimot ko ti anak yo. Ay nawaw, pudnumay. Anya ngay ti pagsakitan tinakamaw, pudnumay ti imbagak. Talaga mo nga imot ka? Imot no imot nanang. Ar-aramedek daytoy para iti pamilyak. Kas makita yumot na anang. Dumakdakkel ti pamilyami ken ni Roger. San pa'y analpas ti balay mi? Anya kumaita? Agtrabaho ka mo ngamin na Sika lang nga rodon ti awan trabaho na. Sika pa'y laeng mo ti imaw. Ay nawaw, ti kasta nga ugalim. Talaga siguro asaan ang manugang ti pangibilbilangan ni nanang kanyak, Roger. Apay kastamot ng ti ibagbagam bakit? Wala tay sumot ti iparparik na kanyak. Pasensyakan bakit? Ala, kasaritak to ni nanang. Iso abinagaan ka a kontrolom ti itid mo a kwarta ken kuana. Taagruam mo't nga rod. Ken adamot ti pamilyam san aya? Anya nga ti gastusan tayo no kasta akanayon. No saan tayo nga agurnong, pangalaan tayo nga rod nga iti kwarta no adda emergency. Maawatan ka bakit? Ay napasensya kan lakay. Para mutlaang iti pamilyata ti kastoy nga aramida. Kas makitak ngamin kat aglablabasan ni nanang. Spoiled lang una yan. Ala, di ka matanagan. Kasaritak ni nanang. Kastamat lang timbaga ni tatang kanya kadi nagsarita kami. Nanang, pangaasiyo ta sardengan yun ti asawak. Di yu kumamot bastusan ni Marilyn Punyumay! Imot launay jay asawa, Roger. Imot ka di pa iti kasjay. Sipod nagkasar kami. Awan nang nagyo ka ni Marilyn. Mano atawan akanayon a dumawat kayo iti kwarta kanyak. Ngam nagululimag ti asawak. Oo. Ito lang ang nagsaw, taglablabos kayo nanang. Apay, iti nagkasar kayo kadiken tatang, kat kasta ti inaramid ni Lola kada kayo? Ay, sana kasta ni Lola, Roger anak kaw, man nakaawat dayjay. Oh, makita yo? Nanang, pagadalan nyo kumanday jay. No anya ti trato ni Lola nga ina ni tatang kada kayo ang manugang na idi si bibiyag pay. Kas di kumamot ti trato yo iti manugang yo. Taawan mo't dakes nga aramidan ti asawak. Nagsakit launay tirik naklakay. Nagsakit ti kasjay ngayon sawsawang ti anak ta. Puno may timbaga ti anak ta. Taglablabos kamot ngamen piman bakit. Gusto lang ka day, asong batan na kakasjay. Oray no nagkamaliak, inanaklat ta day jay lakay. Bastos nagkiday para lang iti day jay a babaay. Uy, sikati ina. Ang kasano arespetun na kano kasta ti ukalem. Di mo pabasulan ti manugang ta. Ngamen, mano atawan anagan anaos ni Merlin. Italag mo't anagsaudya tao. Lakay. Pangaasem, tagbalbaliw kan bakit. Tratuam itinasayaat jay manugang ta. Ken lumabalain, di ka uman makiinagaw iti sweldo ti anak ta. Tadakkel met piman ti paggasgastusan da. No may papaniti kwarta, saan tamat ngagparparikaut. Tadamat maaw-awat ta iti binulan. Adda pa'y abang asing singiran ta. Ikay, anya nga ron ti aramida, lakay. Kasaritam ti anak ta, kanti manugang ta. Agkin daw ka iti pamakawan kadakwada. Man nakaawat mo ni Merlin ang manugang ta. Basta di mo ngamin abuswan, baka... Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo abuswan ti kinaimbag ti manugang mo.
saan adakos ti dumawat no adda ka sa pulam. Ngam kuma, di mo matlabsen. Kas parentes, panunutam latamet ti pagsayaatan ti pamilya ti anak mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.